أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sini umat sallam lebih mamuare si matarima saifong Allah Ta'ala engkai hadir. Sukru ki mapoji tenri gangka lauri sese arajanganna fong Allah Ta'ala. Nasaba angkat tak sinaware tepe nato pada angka siki hadere sikira-kira akata pada pegoi pasurona pengallahu Ta'ala yang ada tu majuma makoto baro paimeng salawanan niya papa salama masa lauri ke pengeluta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa sumpul lolona sahabat-sahabatna nenia sinit tahu ia maceribi latu aso apolenna kiamai umat sallam lebih mapa sekari di mana si bawari reku pada ipasuku takwa tak si tonget-tongenna takwa maka de Allah Ta'ala rilalu kurang lebih sinit tahu ia matepe si tinaja ko matauri Allah Ta'ala nenia mupasuku takwamu si bawa ajak lalu mu mate sangarinna engka korilanna salenge narampai toy Allah Ta'ala makadai sini tau matepe si dinaja ko matauri Allah Ta'ala narek ko mapuada ko ada iya tongenge pasti nalalangi iya ro napede makasingi matu pangkau kemu nenia nak dam pengetoy dosa-dosa nani gini kita mat turu lauri pong Allah Ta'ala si bawa suro malebina ia naro tau mapole yang kemenangan bato
Sini umat sallam melebih memuare si matarima saifung Allah Ta'ala. Atap pegemakada Wong Allah Ta'ala ia mapancaji, ia mak bere dalle si bawa, ia matoro isininna alange, ia nari tu kewajiban, ia de nasah atap pekenna tawe, narapina alena, nataperi ia ro pasalenge. Na ia kia perlu ipaham makada, ia ro atap pegenge bawang, de panagenna utama itawe rilalanna selenge. Si bawa de panulai mancaji asilainganna kaferee, si bawa selenge. Nasabana rampe pong Allah Ta'ala rilal Quran melebih surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Betuanna makadai pong Allah Ta'ala lauri iblisi aka sabana demu melo sujud riolona Adam wattunna uparentako mapubali iblisi makadai lebih makasimui ia daripada alena mupancajiwi pole apie napa mupancajiwi Adam pole tanai ya aya napitangi makada majapui iblisi naisengi pong Allah Ta'ala ia pancajingi alena. Umat sallam melebih memuare si matarima saifung Allah Ta'ala. Tau musyrikin Quraisy ia nari tu kafir Makkah wattunar itanai Makkah dan niga pancajiko nigam perengi dalle tawai maneng si bawa nigam mataro isininna alange mapubali Makkadai pong Allah Ta'ala. Narampe pong Allah Ta'ala rilalak Quran melebih surah Sumar ayat 30 arwah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Betuanna nareko angka ko Muhammad makutanang ngirialena makkada niga pancaji wilangi esi bawalinoe pastinna tunapu bali makkada puang Allah Ta'ala. Na iya kia namun imanang ina tapagi iya ro atap pegenge tatta ina bitta na parangiwi aga na sabarangi nasaba iya ro manat tau musyrikin Quraisy ya nari tu kabere Makkah dena passe di edi puang Allah Ta'ala rilalang asom pangenna betuanna dena esakangi puang Allah Ta'ala rilalang ibadahna. Ya nari tu mapak duawi rilaleng asom pengenna yarga rilaleng ibadahna. Sini umat sallam lebih memuare si matarima saifung Allah Ta'ala. Oleh sabana tungke tau selenge perlu ini sang aga betuanna yarga penjelasanna ibadah. Penjelasanna gau asom pengetak raut laurifung Allah Ta'ala. Si bawa rupa-rupanna ibadah supaya matu alena dena berengi mui siddi ibadah selainna pun Allah Ta'ala. Rimakwan naro rilalang iya kesempatan melebih urang pengeki penjelasanna si bawa rupa-rupanna ibadah na iya yasan ibadah betuanna gau asom pengetari pun Allah Ta'ala ia naritu ia maneng ia napojie si bawa naridoi pung Allah Ta'ala mui ada yare ga pangkaukeng ia paitai si bawa ia dek napitai ya naritu lahir dan batin na ya idi se ditawe wadingi naiseng aga napoji pung Allah Ta'ala rilaleng syari egana cara ia naritu reko iya ro pasalenge perentana pong Allah Ta'ala rimakwan naro riisengi makkada iya ro gawe iya naro ibadah nasaba pong Allah Ta'ala dena parentangangi sangadinna rilalanna iya ro pasalenge ria masai pong Allah Ta'ala termasuk reko riisengi na pujiwi pong Allah Ta'ala iya ro tawe pegawi pasalenge rimakwan naro
risangi makkada iya rogau na poji senna i puang Allah taala. Sini umma sallam malabbi mamuare si matarima se puang Allah taala. Makotoparo rupa-rupanna ibadah. Doa marellau yanaritu ibadah. Nasaba perintana puang Allah taala. Narampe pun Allah Ta'ala rilala surah Quran melebih surah Ghafir ayat 60. Uda'uni astajib lakum. Betuanna arel launo lauri iya. Puamu pasti warekko. Narampe toy nabi tak rilala se di hadis. Ad-du'a'u huwal ibadah. Betuanna doa arel laungan iya naritu ibadah. Rimakuan naro mappak dua hukumna rekko marellau ki risalaina pong Allah taala mauni marellau ku nabiye malaika jing panganruanna anu makarama kuburu si bawa bangsa namanang iyaro termasuk dewa diki marellau ku tau iya ipaka lebih mauni ustaz guru besar apalagi nasan roy makotoparo magere iya naritu ibadah. Narampe pang Allah Ta'ala rilala Quran melebih surah Al-Kautsar ayat 2. Betuan fasolli li rabbika wanhar. Betuanna asem pajak ko lauri puamu si bawa agere ko lauri puamu. Narampe to nabi tak makkadai la'anallahu man zabaha li ghairillah. Betuanna nalakna ipong Allah Ta'ala tahu ia mak gere untuk selainna pong Allah Ta'ala rimakuan naro mappak dua hukumna narekose ditawe mak gere na peruntukan untuk jing ia naritu bangsa na namana panganruanna cikar ya rega pelolange nania untuk ia mana selainna pong Allah Ta'ala makotoparo manasar beristighosa marellau asalamakan masumpah bertawakal khauf ya naritu amataureng si bawa appojingang ya manan naro yasan rupa-rupanna ibadah dewaddin namui sisang seddi tau sallenge nak berangi salah seddin na iya ro ibadai asom pangenge risalaina pung Allah Ta'ala sini umma sallam melebih mamuare si matarima se pung Allah Ta'ala engkai hadere Riyolo, iro pangkau kena tau musyrikin Quraisy yang naritu kabere Mekah bentuk apa duanganna marello si bawa mapat depe alewi betuana bertakorrupi lauri tau makasinna yang naritu orang soleh ia matede nebui patunna ia akata supaya runtuh syafaat poleri sesena pong Allah Ta'ala si bawa tujuanna sapa iar perang lauri pong Allah Ta'ala nasaba iar toko vere Mekkade memang nisa pong Allah Ta'ala nasaba na ia mau paro agamana Nabi Ibrahim na ceri pada Nabi Ibrahim bangun ya Ka'bah na ceri keturunanna jadi nisa pong Allah Ta'ala tapi ragangkanna bapak dua rilalang asom pengenal lauri pun Allah Ta'ala purana rampe pun Allah Ta'ala atap pekenna tau musyrikin Quraisy rilalang kurange na iya kia pun Allah Ta'ala mau to masakar ni maka dia pun Allah Ta'ala rilalang kurang melebih surah Yunus ayat 10 arwah wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun betuanna pada mas sompawiri salainna pun Allah Ta'ala ya de nulle solangi wiritu betuanna de nulle tolak ngi sukara na iya de nulle papolengan ngi guna maka de musyrikin na iya naro mereki syafaat poleri sesena pun Allah Ta'ala puadai Muhammad melok ko gapalabangan ngi kareba lori pun Allah Ta'ala pasalang iya de na isangi pun Allah Ta'ala rilangi si bawa rilinawe
mapaci pong Allah Ta'ala sibawa pong Allah Ta'ala pematanre lauri gau apa duangenna umma sallam lebih rilalang iya ayae na asal ni pong Allah Ta'ala gauna tau musyriking sebagai bentuk apa duangan lauri pong Allah Ta'ala narampe tau pong Allah Ta'ala rilalang Quran lebih surah As-Sumar ayat 3 ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarrabuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Betulna pada isengi makada Allah Ta'ala ya punai agama melempue si bawa sini tahu ya malawi selain Allah Ta'ala anu makuasa lain yang itu sekutu pada makadai dek sisa-sisa ini isompai sangadina nalalengi iyaro napa depeki matu lauri Allah Ta'ala si tonget-tongenna Allah Ta'ala matu iya adelekiwi hukumiwi riyamanang rilaleng asisalangenna si tonget-tongenna Allah Ta'ala dena warengi at patiruang lauri tahu pak belenge napataliwa ingkarna ya najallokangi makkada yaro tujuanna tau musyriking na sompa-sompai tau makasinna iya matae supaya alena nala arab pereng asom pengenari pong Allah Ta'ala padahal perlu iri paham makada kuloki runtu syafaat bajaku as-sarimonri carana de napakuro tapi carana imurni kangi dena ipasi campur asom pengeta lauri pong Allah Ta'ala na carana ya kuloki marpe lauri pong Allah Ta'ala ipasuku itepata janari itu ipasuku imanta si bawa amala makasinge amal soleh ya wajib si bawa sunnah sini umma sallam lebih memuare si matari masih pong Allah Ta'ala engkai hadir perlu itu ipaham makada dena wadis seditau napapadai pong Allah Ta'ala si bawa kepala negara makada masusa ipaletu urusat tak langsung kualena sangadina ipake ngepa perantara makada harus pa melalui asisten yare ga pembantu terima kuanaro dena wadis seditau napapadai pong Allah Ta'ala si bawa sininna sewa-sewai nasabab pong Allah Ta'ala ya pemareng kalinga ia pemakita ia pemesem manengi si bawa ia pemakuasa ya naro kira-kira wala lisa katobari lalana ia kesempatan melebih memuare pamasa nenia apa ngiringat tama petunahung Allah Ta'ala napa tak bolori di maneng barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرامك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نبر على أهل القبور قبورهم واغفر لأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واكشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.